megalayapost.news. Kaseng samla baka darbar sinong lumparing lum darbar daga jing sarong kilalej ban pediang burom ya kasamla Daniela Miliam ngap na kat lingsun Guwahati kabari hadian bakani kasamla kalawan ra enam wan ra burom na kalumpong ya kura belatip kumka Asian Kickboxing Championship kebelalong nadu kan Riuterik Urisau hadu ka kan Riuterik Urisau arjar opsau hakari Cambodia keman penpau kani ke Asian Kickboxing Championship kadai wala penyai daga Asian Kickboxing Confederation but ke World Association of Kickboxing Organization bakani kasamla na kejelam Megalaya kalayo ban Korea kata kemarnong kebela aireng ha ke jingkia ke basan perniu kilo bat kewe kita ya kura nak lengkiri ke perthei dia hadian baka samla dia nala kalawan ra ya kanam job dak bayo Korea kata kemarnong kum kanong song jong kalong paring lum darbar keseng samla baka darbar snong ka team Revolution MMA ringkat kilong kemi haringkat ki bahang wasam kilali ban shaw nakat lingsun Guwahati ban penpau ya ke jing sarong bat ke ke bala pen museum bat ai museum ya kani samla bakila yai up triang wat ha kapon minmit dat hadu bakalawan poi kate ke kalingsun ban lek burom bat pediang burom syadu ke senong lomparing hanong ba slong kani kanusa ka ba Daniela Miliam ngap lawan ra ne kumta nga karpa ti nama ka pangilang pet akini kisi kibun kiding sni kila namjol kingap agi jingji ki paper kumta haga jaga ba pinya kum ha kita kin tis ngau ba kiar na kita ki bro penon kam da ka bakilan met ila jong la ka de hakano kono kaliang lo buat yang kanuksa ke bawah ini lawan rak hakan ini senang atau kublai si buat kublai si danyu. Kakek jangan beri gedanya lah iwan dam dia ngam, jangan masa apa lomparing lum darbar. Jakala kaya jangan kedai apa, pejisam jingkai jangan kedai apa team Revolution mix macam art apa, nanti apa five bikin nong teman. Tengah li isim dah apa Cambodia, jong ke Asian Game apa minus 52 kg kiawan. Ngayo ya bronze medal, nalik participate napa state Megalaya ngaso komen sikat deh mo bangala yo you know bronze ngam yo ya ugul drepat kajing temu jong ate ya ugul hi ngamla arapat bangan yo nganyai tre sutom susu bangan yo ya ugul kan yo ya experience sibun bangai iya ki kena la ka ki biang sebab palan no penyaha kombat nasional te ai kajing na karu ka itanan coba palan ngai first time kariga jeng saya minta jangan kena ke Asian Game kajing ya jangan kali ya kunda kare tang hau ka pa ka simpor ha practice mo ngam layo than re bangan practice ba nama ka porong ayo tang sibana steng te so ngai ku bleru ya ka government jong ka Megalaya kala arab sibon yang abangan ya saya minta syadu sa Cambodia kala yo CM but ya sports minister nah kan tiup lagi kena mau bakin ya sim bentalang ha keno ka sport bakin non ra nam ya kari buat ya kajai bener berapa we ngong ngai ku blay ya coach jong Revolution kisan bare buat usam bormi bagila dan nang banget nado kasni show bangan let sa Cambodia kila pen hikai yang kibun ki teknik pekila ayang aban pan tak kasih siapa Cambodia kamtam ru ya se warjri jong ka MSK paila ya rap bahaya ngaklama iru ngampoi re shadow stisha Cambodia mangani simtaya kan ke Asian Game megalayapost.news